Sampai tadi ada bener lagi. Bentar ngare. Cuma. Main cuma. Iya, sa, lemah. Ya, dong malang dia. Aku ingin mau. Jorok. Jorok apa? Jorok apa? Allah apa? Allah kenapa? Tadi saya kalau keluar melek. Keraguan. Udah cepat. Pak. Hah? Kok dapat jawaban di sana jangan taruh Arah apa? Boleh. Penonton dicotot. Ibu dari rumah apa? Terus bomber. Majuin naren kedua, betul. Dalam dong. Dong, beneran mau tangan nak? Tapi beneran mau kojok. Mak nangis? Cak, tapi mainan di repus aja. Tak kira nangis mungkin rebu, mungkin ngejebrik nih jam lah. Cak udah tanggung deh. Oh, itu. Ini boleh lah. Apa mak king-kingnya di Roman Korea? Rea number mulai tangan nak. Rea apa biar rumah? Kalau nangis je guru roh. Nangis. Masalah mainan ngaruh, wah ya. Berdiri tak ada. Bicara kan kebetulan ada mereka ada. Coba kau nak kau kira anak Tanya kanan. Apa dong? Cak tangin mainan di repus anak saya miskin je. Ini jom. Muntarin nak kan bentau TV, kau ada yang soki. Mungkin ntar main dan nanya bi mainan busuk, cik tar main dan nak ngalah si di cibodan yang di nak. Nyaman di tangan di deh. Ni boleh kan, cuma main yang lingkungan di nak. Sini keboleh ngarep kok. Keboleh ngarep. Pasti kira nih dia, Bang. Mereka. Engkau ala songa bes bekna pun arena pun ngaria cek miskena kuli maranying ke cek lesona ngabus bekna ben cek miskena bila engkau miskin tak usah hina, penting odik sederhana ngalak bedena tempeng bekna kampung kematuana tak kodus muana.
soki dak guna namun laku menghina odina oreng iki kertas kui pereng dek sombonga odina beuna enak suka bahagia pun arena pun ngaria jenis kena lima ranyengke cek lesona abos doana boan cek biskena tina kok mas miskin tak usah hina penting odik sederhana berdena